A sad se opet vratimo propaloj nabavci eskadrile borbenih aviona. Vidjeli smo ranije u emisiji, taj natječaj kao da su vodila mala djeca, a mališanima je to trebao biti najveći i najdraži božićni poklon ove godine. Ali eto, djeca ko djeca, htjeli su se igrati s velikim dečkima, pa ih ovi izigrali, ali zato mi nećemo. Za malog Damira i njegove prijatelje koji su ostali bez svojih aviona i božićnog poklona, mi smo pripremili evo komplet koji će im omogućiti da se i oni igraju pilota i aviona. Evo, tu je jedan aviončić, dosta jeftiniji od ovih koji su ovi društvo htjelo kupiti. Cijela eskadrila ovakvi stajali bi negdje oko 600 kuna. Dakle, realno za te novce mogli bi Srbima kupiti jednu eskadrilu, čisto da se ovi naši imaju s kim igrati. A tu je evo i jedna pilotska kaciga. Malo jest zastarjela, ali taman je u tehničkim standardima koje danas ima Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a koje će nam nakon ovog natječaja, po svemu sudeći, tako još dugo ostati. Ali evo, jako je važno da ova kaciga ima evo dihalicu s kojom se može otići visoko, skroz nebu pod oblake, kako to vole naši zaigrani mališani iz MORH-a, a gore znamo zrak rijedak, pa onda to može naštetiti mozgu, vidjeli smo to dosta ovih dana. Evo, kaciga je meni malo mala, piloti nekad nisu bili ovakve glavonje, a malom će Damiru to biti taman. Sad samo to se treba zakopčati, ne ide baš lako, onda ću vam ja pokazati kako se igramo. Sad se mi igramo, evo to nam je kao palice, padje ćemo Damire, vozimo, kaže Damire, pazi raketa, to je između rakete, tako se ono može igramo, ne može ovako, evo dobro, ja ću se još malo igrati, poštovani gledatelji, a mi se idemo sutra, hvala i laku noć.